Boya ningashi umunyabiragiro nizarwa kanyampu umunyavoko kajara muri ntunga mu district kandi ni mbisiye hinda musyukuruga witu muri kajara bakunda TV West Munonga tubagirgaho ni wamba kora musya mwe bare ukuhereza ihanga mwe bare mirume y'umurukora ninza kongera no kushasha nabagenzi banje baferirwa abantu babo n'abantu baferirwe na okutabarusi yabo nawe bari mu mbaga binemikoro itari yemwe ne muno batube turi mu weekend tune abana banywanyi bita ba binemikoro nabonto batabarusiya kicho wagamba ndi nyine mukazi n'abana kazonje ngo itabusinje Christine atumanya na nabana nabo nimbaramusya n'abazire banje nimbaramusya kandi n'ikindi cyo wagambireho nyowe ndi chapason w'abana babahure abana babahereza bona kurugahamburuzi umwahuri South Ankole Diocese ya nabo nimbaramusya abana babahereza mwe n'abaryokwe tubaramusya kandi tubakunda aya patron witu ni bishop ahimsiwe wa South Ankole Diocese mu patron nuwogwe umugenyi onyine nyinki akaremu kanso tutagira hara duenda kurora straight report yenu the annual crime report ya police yaturukize msango kukemerire omwihanga twine banyano ito ba Franklins akande habo jeli no bakumanyisa ngo baine ebizugo by'umulembe byosomire kwa nokozesa omukayire kano aka programs simuka akandiyo umukayira ku mugenyi bakumanyisa Franklins bahikire umurubuga rwambarara baine ebizugo by'umulembe ebisobora kwambe kuihaho buli kantu pona akabanga kutalwenza mbere gwawe kandi yosobole kuba no tambura ngomuntu obujunanizibwa nayiwe nyine ruli confident obukuba no kwesa Franklin Sabojeli no buli confident tokwetinira abo kuba no banomanya ngozoka kurunga mu mayiso gabantu oli presentable akandi okwano kwesa products okugomanya bayito aba Franklins kanso omwaka gwe 2024 gutitira mabega turora emisango kwetoruri yanga liona akande ekakeha ne report neyoleka ngwe kakeha akandi ha percentage ya ina nakachoka kam 4.1% okusigikira hamisango eyo mwaka gwe 2023 ekini kimanyisaki gobare mnongo mtebekanisa wa program cyo kubanza nyuka kora na polisi nkaroya wa polisi okumara emyaka 10 ukakora nabo nkakora napo naba even went through the training ya polisi ntakarigiye kuza kushirura rwebembezo witukajara na no kuza kwekoresa mbwenu ekini nikirungi okushanga emishango aha mwakogu ekyendire kuruga emyaka kwebire neija nko kutwabireba emishango ebire reported ningashi ibatwira ha polisi bajango ecyendireho obucweka buna 4.1%. Ekyo nikiba kiri kirungi munonga kandi kugira report okwero kugamba nibajango nahabwa ko iba kweta community policing okongera kushomesa abantu polisi na n'umuntu wabutosha mwene kuza umbantu bakabashiriza hayingana kubiriza hina polisi na no kubagambira hamishango ko no kwijana umushomesa na media kujana bashomesa abantu kumanya obutamanya tukirukwiye umushango mwe n'abantu kongera kubatangariza emishango iri kuba negendo misho wakoresha no wakora imishango hata abantu bongera kwetegereza nacyo kiretera abantu tubabasa kuza omishango abujya ngo babatari kumanya mwe no mutabana kimata nakora ikinimba nakora umushango atoshanga umuntu yakerinda nangwana n'ikindi ikimbere nitekateka nyoko muntu kunarebere report ekyendire najya no yishuka hakaru bwa police posts bwinji bwa outposts haza bija babucendeza kwa bucendeza ati ningashi emishango niceresere yacyendera abujya ngo abantu tubaci reportinga mishango ningasho mwino batina kuza police ku reportinga emishango konkana bwe tureba emishango ekyendireho koka kandi abo no buyacyendera ko kuzo mu report wayongera kujanalizinga eyereka ngo ihanga ryitu Uganda kandi rikine mishango mingi wajukombayaringa n'amahanga gandi atereba ngo itondera ngo mishango yashake yacyendera konka ko kuza gukora analysis n'amahanga gatwetorire ureba ngo tukine mishango mingi mweno reba ngo emishango cyo twajya ngo yacyendera konka n'amazuma ejemishango cyendire ningashi wa comparinga n'amahanga gandi turije mweno reba ngo nabwo style mishango kiri mingi ana report ko kongera kucimiterera ureba ngo haro imishango
kuba nogireba emwe bakagibinga emwe bakigino bagicondoza emwe tubakagerezo kongera kugicondoza munonga atore emishango bagireta minje ha polisi hazemwe ninje eyibashanga ngo batunga convictions ningashi bacondoza bahika kusingo mushango umuntu bamurumisereza ngo daradara umushango ukabo ukozire mbwenu gwa kusinga konke cyo tukuzibera umuntu ku reporting umushango umuntu na reporting umushango gwenko kuyayenda bacheza kucondoza bashanga umuti akabata kuzira umushango now a report ko kongera kujishoma ureba ngo imishango mingi neyo bushuma theft haze ekirukuretwa ubworo report ni kweri kugamba kugira ngo emishango eriho emingi neyo bushuma ubwibi theft haze ekikuretwa abantu butagira ki entasya mwe nabantu biba for economic gain nepembera mbi kugira ngo embera yabambi abantu bazo mu bushuma hati kiretera nayo yabe emishango mingi mwe kugira ngo abantu bari no bazo mu bushuma ahubwo kugira ngo naboro hati na kicu bancongera harete emishango ebindi nebyanaka accidents eza ha muhanda kushanga ngo emishango accidents ziri ya muhanda kandi abo bongera kugira ngo mu report ngo ezo accidents nyingi niziretwa ibakwita careless driving ningashi okuvuga otyo ukavugira otyo rukwenda amateka na no cover speeding kuba novuga munonga kushanga novuga speed nyingi munonga icyo nkire nasho kiresire na emishango kubaho ya jiji iyo kushanga ngo abantu bagomeza accidents nyingi now report nabwo ni yemwe yereka rate ya murder cases now murder cases ko kuza kuzireba report ne yereka ngo emishango mingi eya murder eyo bwisi eyo wituntungamo niye singire yo goma ko guhinga emishango yo bwisi emishango 9 umwaka iba shangire muri itungamo then niyo mwe niyo yashangire ngo ine rate mpango yahigure ekora twaruwero na mukono mwene district zingire yo emishango yo bwisi ntungamo ruwero na mukono so ureba ngo emishango yo bwisi kandi twe twakwata kati kana nawaza kureba shanga ngo region eje ya western region yo kubeze singire iki emishango yo kuzaha polisi nankahi bwenu ureba ngo ejo report eruho konka harumu jiraxte y'abantu abo bakino bakora emishango nicyo kitaru kugenda cyo misho kokati na report ko kongera kugishoma ijeje ya annual crime report ya polisi 12 abrinena neyereka ngo okucendera kwayo ngekina nagambire community policing kayambo ije naka system ya community policing hati nabo bakora recommendation which they have started implementing kugira ngo bongere aba police buri gombora ejira haba polisi 18 each sub county kubina aba polisi 18 John one of the recommendations batiremu kandi mwe batandike kubi implementing which is good kugira ngo buri polisi yabe n'abantu 10 buri sub county ningashe gombora kubina aba polisi 18 kiretera ngo aba polisi ko bakaba baruho bayongera visibility yabo umwanya abantu bakubareba maybe no baza kutina gukora imishanga abakora imishango na nabo bagumana bakora patrols zabo nk'aba polisi kuza kutambara mu gukora patrol no kuri bare imishango yacendera koka kandi takayiyongera kugira ngo hati polisi yabika hingo abantu baze ku reporting emishango bashimiye kurwana kugira ngo emishango yakora ki yacendera barukora biro mu ryejo mode ya community policing kugira ngo bongere okugamberera abantu okwerinda emishango ubutago mukabike emishango aho henyini kansoro ya Twikia akandi ariyo natsoborora report egyo niyo anyongera kwa nikwijukya banyana baito ba day to day supermarket akande nabo nabateka mu nsimbe mu program simuka abali omukizungu henyini around about no jakuroro kwa ndogena mu kizungu haro exanti abikira Maria kandi harone duke mu butimbo bw'umurembe bayina akase kwa matamo bakwamba kuhereza kandi bayina buri count kona ko kubano etaga aha bay eyero kubanegeno musaho yawe day to day supermarket akere ko kamo akande bakumanyisa bayine ibintu by'umurembe nebyo semerire kuba no yetaga nyine kongera kwijukia abanyanoleta ba sting nje cyo kunywa icyo kuba nonyo bwo kubohira amani okasobora kuba no garuka mu abani iyo juwahiro limire muno utire onkonyeze bitoke teka muka sting nikagula 12 zonka akande zihangire Uganda
2,000 onyo casting osobole kuba nogaruka mamani kandi kuba okanyuire banyarwaito ba Kiboga School of Nursing and Midwifery nabo nibakumanyisa ngo bayine obuherezo bw'ebinyegesa twara umwana wawe Kiboga kandi basanzwe Kiboga mu town mbakumanyisa bahikire umwana asoma buzarisa ahamno nurse ave muherezo mwihanga abe ubujunanizibwa ale maguma mu kyaro natere binyonyi genda kuri Radio 4 namuno abantu balisedza hoyi mamasindi nahandi butunge amakuru agarukiraho aha Kiboga School of Nursing and Midwifery kanso twagaruka ntule misange rukungane mitwaro 8 rukumi rusanze na 50 egini yatwiru umukoti ntolole misango emetware ebiri kakaga bisatu 28 convictions mama Isaki ati wale batoto y'emishango yona nka report ko kugamba emitwaro emishango yona iyo kuba ya imwe niba kwa ba reportingire ba emitwaro 20 emitwaro 21 kanana rushanju 15 that is total cases ziba reporting kugira ngo zona bazitwara ha polisi omuhuririza kake kanso ntubantu banyize misango yatwirwe ha polisi eri imutara reporting ire giteru mu report emisango yatwirweyo bakwe house statement wahandika statement ni yege bari no babazaho hatari yegi enyakuri emitwaro 20 emitwaro 8 egini yatwirwe actually emitwaro 21 kanana rushanju 15 emitwaro 8 ni yatwirwe mukoti twazo kanamba ya kabiri emitwaro 2 kakaga niyo ya convictions now convictions cyo mayisangu ejemishango iba eyazo mukoti bajiheza hata abantu bashangungu akakora umushango bakonvictinga umene kugira ngo bakakuteka umushango go kwita bakakuteka umushango go kwiba bagucondoza n'emishango yona ko kutubuza kugireba haba yo kwita yo kwiba kutera kurwana no gukora ki wakusinga bakukonvictinga ningashi bahamya ngo umushango ukagukora then bakusindika bamwe bakicenera ikibonezo cyo kugira ngo umushango ukagukora bwene bakwereza punishment emitwaro ena 35 nsanjura muenda pending in court out simbe hakati nyoni ndoro muhendo guno mwingi kanso pending ntumanyisaki mitwarena ne 13 ate emitwarena 13 shanjuna mwenda aho nibereka mu nemishango emwene kiryo mu court emishango bakagiheza file bagitwara wa state attorney file yagitwara umukoti mwene bakiryo mukoza bakiryo mu kureta abajurizi na horo mu jurizo gu ya hururiya manya abajurizi tubija manya go bari no bahoza tija hateje ni bakwereka ngo pending court ekiryo mu court ekiryo negenda umisho nturule metwaro ena kakaga bisatu nebiri not detected emitwaro ena emitwaro ena na kakaga 13 not detected not mwene kugira ngo tubakagerezeho kongera kugicondoza okujimarira ariyo kushanga ba reportinga omuti yateka y'umushango tiyateka y'obujuruzi tiyagukora terera mwene tugwakagenzuro misho tugwakatambwira kecho wano gamba omuntu azaya a reportinga nankanjumire nankantire nankanyonesize nankakozireki manyemugora mwene uyoza yo reportinga bakwa reference konka tuwakuraterera tuwateka y'obujuruzi tuwateka umuntu tuwayamba ko polisi okora ngo umushango go bagucondoza ninga ushango umwe wabayama nabo polisi tubayongera gukora ki okucondoza konke minji yo polisi ne condoza wabo bahira obujuruzi ningo ubahweyire kugira ngo wagureportinga mbesha abajuruzi nibahi yokota kuraterera umushango gwawe hateje niyo bakugamba not detected antoro imisango mutoro gumu 5 ni 10 akwitoza ururimi rw'ikinyamateka hamba Isaki hat akwitoza mwene akwito no opposite ya conviction naiza kuchigamba tukugira ngo
hariya conviction bakusingisa omushango bakuboha then akwito bakwihaho omushango kugira ngo omushango kuba yaheza kucondoza wazo mukoti mukahayo bujuruzi n'ababentu bacondoza niwo bujuruzi obuwahayo bahabira omushango bashango tine mushango hato omushango bagukwiyaho icyo nicyo bakweta akwito kugira ngo iwo mushango bagukwiyaho abo twareba ngo n'emishango 15 ni 10 ejo n'emishango ya akwito kugira ngo ejo bakagiheza bacondoza yaza harubaju ubashanga tine omushango pending in court negere kubekirwe negindo misho tobaka convictingire tobaka kozere akwito mbwenu ochiringa ochiryo mukoti ono ochiryo mukoti nohoza ochiryo mukoti nohoza tobaka manyira omushango noguza kusinga ninga noza kugusinga okay ntulole misangere kwengana emitwari 10 kenda ruwenda asatu na mwenda submitted to DPP. This is a good number. Yes. Ahateji nkukutwagamba file nireba ko kuziteka kukusukuruga file ahimino mukoti bazi submittinga wa DPP ninga shuba zitekwa wa umhabi wa government hati nibereka ngo eje mishango niyo batire nkahi niye eriyo wa DPP kujya mwenu HD wa DPP bazi file zona zikiriyo wa DPP kozi zagera ko tubamara kucondoza bashanga obujuruzi baburundana babutekaho baziteka office ya DPP nawo kongera ku peruzinga ninga shokushoma file akahabra police cyera akore ninga shufayiro akagiforwardinga nkahi omukoti akake kanso ururimi runtukera kuruhura twaturi mu makote unda police bunika DPP room no atwetaga abantu bamwetegereze no DPP niwe Director of Public Prosecution. Now aha rengo orwa district ningo orwa hansa abantu bakumanya ubakira kumanya ni state ngo niwe state attorney resident state attorney niwe omuhabi wa government kugira ngo buri case yone rukwija aha police kuba kweza kucondoza ninga shuba bakiyunu bacondoza bajohereza uwo muhabi wa government DPP state attorney kura ngo file yazo wa state ke kurga police bo aba police bakorogwa abo bacondoza babiyo statement bajohereza wa state attorney state attorney ogwe niwe arukongera kuhabura police mukore inquiry zezi mu charging omushango ogu mwongere hecho muteko bujuruzo buronde kironda kiriya ubiteka file garuko girete kugira ngo ogwe niwe state attorney ningashi niyo office ya DPP Director of Public Prosecution abo kuongera abahabi ba government kugira ngo omushango gwija gona gubanze gora bo state agambireho police teka obujuruzo obu file tugitware nkahi tugitwara omukoti okay emisango emitwaro muwenda rukaga nkaga nesatu anda inquiry kurugango mibiri abreneg hati emishango erukugamba anda inquiry hati nkekitwagamba file ke kuruga ko wa state attorney agerati for further inquiries ninga jangu yongera kucondoze kineki yongera kuronda hari yeki mbweno bakiyunu babuririza hamushango namazima gukakorwa ninga mwe bakiyunu baronda ki obujuruzi bakiyunu bagito obujuruzi kore wazire manyango akito muntu bariyunu bacondoza naronde ki naronda kiriya kugira ngo obujuruzi bwishiche engineer under inquiry mwene bakiyunu bakora inquiries bakiyunu bacondoza omushango gutarango je n'emishango emitwaro mwenda rukaga kaga nishatu ejeniyo okushanga ngo omihanga lyona otaka abantu gambera nko wantunga makatekateka ngune yantunga moninga ne yambaraho honka ezo ni crime rate anyo crime report ya police omihanga lyona muno otaka abaryoko katekateka jemishango niyo mucyanga cyane so ni hanga lyona kosi ntubaza rulengo ruhanga ntole msange kungana omutwaro gum komisat gumu bisatu asatu nesatu ege akaba dismissed mbama yisaki hati dismissed kugira ngo omushango kugukwija ariwo kushanga ngo omushango nango mutakagire na mukoti we state attorney kuyashomamu ya recommending ngo gifayirebe closed and put away kugira ngo bagishinge teyine bujuruzi buryaho bukumara teyine bahame hata jata je mushango mukore ki mujibingi harihe ndije kushanga yazo mukoti kuyazo mukoti omuramuzi yayita abajuruzi babura
yategereza ubundi yahita narwanye geriye wenyine nawe hataruho yakora hati ushanga yagudismiss kugira ngo ubwo mushango gwaba dismiss tiyahurira bujurizo bukahwayo muri muti yaje ati bamuconvictinga ninga bamakwitinga tigwagenda misho kugira ngo ibyabyine korwa tibyakorwa kandi umutime byagumana reporting ninga gwa pending umukoto bwire buringwa atushanga umushango bakora ki bagubinga dismissed hanu kandi uko twetanga kusobora abariyo baturora council nindora 1/43 nabatuoleka detective case load hanne bamanyisa ati nibahereza nka ratio ninga shikugira ngo kurigerera bo kuba kumanya detectives babo ninga shabo kucondoza emishango ejo ushanga ngabo detective ninga shabo kucondoza ratio ainike nka files zinkana nishatu umuntu hato bakwereka nanka log umuntu ubwinju bwayine rode yayine jango aine files nyingi kushanga ngabo baza kugikora ratio yayo ushanga ngo detective omwe ayininka files nyingi zariyo nakora ki zariyo nagezaho okucondoza kuko se je neberi naka neberi road mpango nico kuroba nkireta case backlog mu makote na handi nusanga umuntu rusemere ko nakora hemisango ayine nyingi muno yamuhingura ino ko kamanyogo no mu mwaka kandi nireba cyakubire kitari mu mwaka kitari cyango munonga of course ni cyango konka of course bar trained bashimye kubantu bakora no babine byo gukoresha bari efficient bashimye kuba umurumuntu bantu bagukora kale twasirimuka nabatoleka busuma twagarukayo nabatoleka imisango mutwaronkaga na gumu bitana abiri na mwenda ni yatwirweyo ngo kandi obucuwe ko burukongana 28 hakikumi akandi bayongera kuba batwoleka ngo kuri mwe 2023 ekabankaga ne 5 nikimaiseka kehaho akande ekakehaho obusuma aha buciwe ko bari mwengana mukaga no butikitiki mukaga aburi 10 assault nturora bwali buciweka 13 omu mwaka gwe 2024 ubuciweka 13 ege msango 10 msango emitwaro 29 bitano ni kenana akandi ya assault ningira neje nibajumanya neje kubana kutera bunu assault kugira ngo comment yakushangaho yakutera muni yakwa assault ngwa assault wahika police umutoka mushobora police baba ba trained bakubimanya iwamugambere cyabireho mu rumi rwawe hawe namanya ko mushango kubangiza umunake okay nturora sex related offenses akande emisango yerukungana umutwaro gumu 15 ni yahirweyo igi neyole ko bucweka mukaga no butikitike mukaga okwetorora ihanga lyona igi teri nyingi kanzo ni nyingi mishango kuko mushango gona kikabe kiri kirungi twa 60 mishango mbwene mushango gona kubaguruho nonogere bankaki ne yabe mishango mingi special ati nkeje ya sex related offenses ni haona hagwamukyo ejeje nahagwa muza rape defilement muri okushanga okukoresa omuntu ngikitwa ntugamba okuhamba kwata omuntu kifuba kuri samani na n'ubwana buto runoza kukoresa obwana buto hateje nizo horo kushanga ki sex related offenses okay antora domestic violence kande imisango umuntu warugumwe 10 nsanju nesa ni yahirwe yo kwetorora ihanga kiki kanse kigwira maka kiki wake msange tutarwane kaso kanekera kwasikeje ya domestic violence neji utabanguko kumaka umukaza tiro mushija umushinja tiro mukazi nababatera n'abashinja babatera cyangwa mukazi yasa amushinja yamutera ninga umushinja kutera mukazi ozizo nizo domestic violence now domestic violence ezo nyijo no because ndiziretwa ubukabo butikirizano umaka shanga ngo imumwagira ubutikirizana hato shanga abantu bazo mukurwana bazo mukutore inshonga zaba ha police zo domestic violence ubo butabanguruko bwo maka ni mingi cyaro kubikanze breakings imisango kungana mitwari 13 bitano 10 breakings
niyo eyahirweyo akandi umwaka 2024 n'obucweka it is 6.2 6.2% akandi kuri umwaka wa 2023 emisango ya breakings ekaba metwali 14 so hanu batwoleka ngokwekehereho kandi ekaba ere 7.1% ati nebechendi kinni kimaisa kabekendireho at breakings of course nayo nenda kugwa icyo kwanza mu breakings harumuki breakings niko ko mweno ko kwenda wahedeje umuntu wadahamu wa imotoka y'umuntu wagismashinga waza kuza kwiba ibi byona biba biryo muri ki kushanga hari byo kushanga umuntu wamuteka imishango ebiri ubwo kwenda ukazo mu kintu no go kwibana no gukora kingwe ni atigiye na nego muri yebyo okay msanga yokuchwa amaju makagabandi amaduka nebindi nayo no kwemerire economic and corruption crimes emetwali 13 12 umuntu agwa mu category ya economic corruption jine yo kuryenguzi yo kushanga ngo mwenenguzi basically kushanga abantu abo kuza gukora ki uri mu kitongore no biba sente z'abantu government nankahi hate jine yachi niyo ya economic corruption abantu abo kwa mushumo wo kwibesente zaki sente za government public fund okay threatening violence mwaka 2024 metwari gumu omutwaro gumu 16 threatening violence gumu 16 threatening violence no kutina tini so muntu aza nemushango mahango abantu bomwe bagunaki ukushangaho umuntu ukamuje ati niza kwita niza gukora ki niza kufutera niza kinda gukora ego ni threatening violence umuntu kushanga ngo tina tini so muntu ejiniyo threatening violence kugira ngo umuntu ndakumusyaho akabi toka kamukizeho konga wa mukanga kanga ninga wa Amerika ngoza gukora ki noza kamukoza kumusyaho akabi osobora kumukanga kanga ngoja kamwikiaho kandi at the same time utakabainokia mukanwa akasobora kubanika mubaho anabo iki tusemeriye ku bantu wirinda na muno rulimi obuturukuba rundi tuina baturukubaza nabo mu bicuweke biturukikaramu nemirimo yiturkwantwa mutikirize mukwereka kwenye cyana kaso yaki naturabiramu umesange igyo nko kwizirene baho na muno ege yatwero hama police ya handikisebwa nayo rugutwere bakwihaho statement akandi police hamwaka eturuki alpote egyo niyem esobora kuba negituhereza turole nko kutwemerire na muno misango niyem Tuchala TV West nehinda program sisimuka anjala na kanso area Kim paka na mbere turagarukira ni kusaba gumeho leka tumure mukake ntugaruka Step up with DSTV and we'll show up by giving you more incredible entertainment. Well, that's it for me. Upgrade your subscription between the 13th of January and the 31st of March and get an even higher package for a whole month on us. What a day he's having! There's nothing better than putting a little bit in but getting a lot out. The brothers-in-law just got to town. Relax, everybody. I'm here. I've heard good things about you. Don't let me down. Step up and we'll show up on your home of entertainment, DSTV. Aba Ankole Actors bakuletera wakatwati arabeta umukibayeta ariho wamani tusimme concert ibirabire na bishatu byo kwezi kwa kashati 2025 Sunday BBMI Kabgohe wa Reverend Dr. Karuhanga Prayer Center gate zibyigura shamunana zihangwe kandi ofutahamu ordinary shirinje 15 abana shirinje 13 VIP umutwaro VVIP imitwaro 2 Hebo imitwaro 20 Dr. Steve araza kubashendekereza bwa beshongozi nyamwinji for example Muhozi Julius Beyingana Geoffrey Nora Nankunda Jackie Bwomi Kati Mukiza
Simenta Florence, Lady Diana, Nuamanya Eddie, Juliet Muyambi, Aisha Tasha, Apostle John, Passport, Atumanyire Bruce, Brother Wycliffe, MC Jose Smile, Ebirachiraho, Teresimu, 0 mwenda, 12, 50, Chinana. Look out for StarTimes Solar to unwrap your lighting and entertainment experience this Christmas. At only 700 shillings daily charge, get yourself a StarTimes S50 that comes with lighting, phone charging, strong lithium battery, radio with a flash port and a Bluetooth speaker. For more entertainment needs, get yourself a StarTimes S130 that comes with an extra 32-inch TV screen and 2 years free StarTimes subscription. StarTimes Solar, more than just solar. Uganda, are you ready to kick things up to the next level? The Uganda National Lottery brings you Sports Stake 10. Predict the results of 10 football games and win big. With tickets at only 500 shillings, join the fun and make your predictions count with Sports Stake 10. Sports Stake 10, your ticket to football glory. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Otyo webaliyo mulungi omukahumuro kantu agaruka ahamna program sisimuka ankeina kanso Elia Kim na turaberamu police report kandi ekwata misango eyo mwaka 2024 kanso tuliyo tugena maiso omukayire kan ntole misango kyali nyingi na muno enyakuri mu report ya tutakabere kwa ntugiye kunyongero kwijukia banyana beto ba day to day supermarket nibakumanyisa baina branch yo mukizungu enyakurumu bulikantu no bano bisangamu ebya buli bay akase kwa matama baina customer care eyamani muno abahereza baba barungi abali mu branch egini yemwe yo mukizungu bongero kwa bakumanyisa bahikire na muno mukairenga kan uturiyo tugenda kujaguza ikireke abakyara mjara mu surprising muteke mwaka surprise na wasemererwe era kamuguro katwale rundi omutwale yo mukizungu director day to day supermarket na muno mukaire kanu kujaguza mwezi ogwabakyara aba extraordinary abatwalire ebintu nyamwingi abazeire bihanga akandi n'ikigumya kakuba bajara bataro naitanto akubitaro kanzo nuko okay twatandikiraho yenyine twagena hamisanga ya robberies tinubo busuma bunu kanzo na robbery kosi nawo ubushumo ubwo abantu bakoresa imbundu kugira ngo bije bakoresa mani minji batega nkemotoka amahanda ningasho muntu bamukoresa mani minji okumuya ibintu byeye ibyari kubayene izo robberies mbatwoleka akande nayo nkokwe kabiri emisanga yatuirwa police rukungana kanana 13 akande utugena malicious damage hanumba mbayisa malicious damage to property now malicious damage ikake hakuruga hamuna akanana yagaruka hamusanju kasanju ruwenda ati malicious damage niyo kushanga ngu waza nko mbintu y'umuntu wabitema nkemotoka y'umuntu watsimashinge waza nko murutucyo rw'umuntu waritema waza nko muteze wazitema ningo mwana gwe jine bakuta malicious damage gutekero
ha kugira achichara yona na asonije yo murro yo kose ibintu by'umuntu marisha sida no kuteme no kushisha ibintu by'umuntu jango ibintu by'umuntu wabishisha kandi utine nabo tushime kuba no inisho ngabo hakiniza kushisha ibintu by'umuntu igihe niyo malicious damage kugira ngo washange ibintu by'umuntu aho wabishisha. Okay, criminal trespass erika sanju rukaga nsanju nena kurugahakanana bena asatu na mukaga mu mwaka wa 2023 hatu nareba nguna yejo criminal trespass ne hayo neyo kushanga ngo otine rusa yo wija nko mwanya gwanje nko mitakari yanje toine moto shime kuborho koka yo wija watahamu ninga shuja watandika kwenda kukolesa ninga kwatwara chifuba atejomba kuteka mushango wa criminal trespass jangu oguno mwanya gwawe nko muntu kuyija we atahamu taine rusa tine wamwikiriza mu byo turgaho gende ngo yaza ho chifuba junior criminal trespass. Okay. Akandi homicide kumina bisatu abere na mwenda akachwe kamuno butikitiki mwenda 10 kandi abayongera kwa matoleka egiye ya mwaka 2023 208 Manzeno ke yongera kirene njya kwakaje hatu numushango eri kuberinka mice gutari bwo kwita ko ngaburi bushango winjira bwo kubaho abantu ibo leta ushanga bajangwa ijije mishango ya category ijije ya homicide bwo bushango buryaho buce ocubureta wagambira police nabo bakuteko mu category ya homicide cases. Okay, ntura ansonge land related cases bekumi bisatu kienda na msanju ijije ne kwatirine ahamataka land related cases kugira ngo iyo mishango oguwa leta gukwasire ahitaka yo kwakora statement yawe ibintu bwagamba police yareba ngo gumushango no itaka land related cases na kebanja ni murwanira boundaries nyatano zitaka hatege mishango yona ni land related urugora yaha banja mweni itaka rya eri kuba mwinawe. Okay, obale muno kanso akande nturora imisange indi ndije mishango nke ya terrorism kokejo ni mice konkana yo nero bakureta mushango kugira ngo mushango kuwakora kurigere bikorwa ibwando ukora kirebuka uryo mu rukorwa kujya muki kurya mu ihanga ryawe urukwi ijo nayo niryo mu category ya terrorism. Okay. Nturora fatal crashes by time of the day ahati ije mishango ijije yanaka capital not capital faces ije accidents. Now accidents ezo nazo bazigambire ho munonga mu report kugira ngo ngiki twatwagambire accidents baherezana no bwire bwa accidents obucikira kubaho kugira ngo accident nyingi nizubaho ombwire bo mwazyo urugaza shanki 12 kuseja shanki mwe n'icyo kibiraho zigarakaza baho munonga mu weekend Sunday Saturday bweno ubwiro bwe na ramandi kugira ngo batinja ko bari mu weekend bashemerwa atushanga ko mu kipito tugamba careless driving over speeding byaza umuryebyo bwene emishango je accident haza nebire nyinji munonga abantu babinje bona bembafa accident ushanga ngo naka report ne yereka ngo buri izoba nafa abantu abiri na mukaga ba mu accident ningashi omumada abona babarya abantu binje munonga ushanga ngo mu izoba hafa abantu wabo izoba rumwe hata bonora n'abantu binje munonga abo kufa abo goma accident ningashoka shanga bisurwe. Okay, careless overtaking and overspeeding nabatuleka ngo nikyo ikirukurete hansonge icyakizera kwa leta accidents kimaisaki chinchicho maisa ngo okuvuga ukavugireryo ukavuga yutine bikwatireho utakumanya ngina abantu ryo narabaho ninga shino ryo mu ruguto jine careless driving. Okay. Overspeeding no kuvuga munonga ha speed yahigura munonga muno oryo no yurikira chumwe ushanga ngo warenzi yari imite bako bakutirireho nabahekere bataruka umugamba ngo musejya wiwe porampora makumi ana na ibiri kan na isatu nziza karaba saha ibirizo nyenja kareka kanso report eno nkotera ihire hakuba kandi detail dimunekero kumara bayitabo insonge yakayire hano henye ntongo yetaga kukaguriza iwe nko munyaberagiro umunyamateka
no tuhereza abahabuziki na muno abarukutura TV West kurora emisangiyo yosora kuba nekiye ubundi umwaka report yaraturuka eyoleke ngo ubundi muhanga tuina misange kiriyaho icyo kubaza nimbaza no kusima polisi abo muri umuhango gwe gukora kurango ya leta obusinje umubantu na nabo bukose harumwe n'aba polisi okushanga nabo tubakora kuba bashimye kuba bakozere konke nambe nyingi turebere ne ijane ikora imirimo yayo kuko shimye kuba gikozire nokandi nyanta mana bagongere aha community policing abantu bongere okubashomesa okumanya ngo wakore ikintu za gukora umushango wakore iki nicyo bakitari kirungi ahubwo terebera abantu b'ingendo bakore ibintu atakufaho yaba no mushango ninga tumushango bene amani gongerwe aha community policing okushomesa abantu bakamanya ngo emishango tubashimiye kuba bagira mbyo ko jimwe emishango kandi abwena na yabireho bakongera okuyamba abantu okumara enshonga zabo batagire kuza kuteka emishango omukote cince yongera hanamba y'emishango kugira ngo hahatabireho okumara emishango kitaka reconciliation ombuntu ushanga abantu bagiguma nebiniga emishango bagireta ha police n'abantu bayije emishango aha police imwe ka police because haro community relations officer aho kwasa kure inshonga z'abantu zitakwetaga n'abantu banze baza kutasiye imishango tugire inamba nyingi y'emishango kwa nti bakitari kirungi washanga ine report y'emishango mingi mndonga aho twarebe imwe bakajibinga imwe bagidismissinga imwe bakibintu bagicondoza ico ni kiyambaho okucendeza aha mishango ekindi abebembezi community leaders from chairman LC1 ba councillors n'abebembezi b'amadini kugira ngo batwara umwuga go kongera okugarakanisa abantu ku reconciling abantu babine inshonga zabo enyingi nango bazitandika bazibandiza umubebembezi babo community leaders kugira ngo abantu bagarakanise abantu muhurire inshonga zabo mutakare abantu kandi bakaza kweshuka no mukote na police nankahi wano basa izishonga zitahemu oreke ngo wahurire inshonga z'abantu wabasa kuretera abantu bikikana inshonga zabo bazimara batabandize kuza umukote abo kuba yuko tukumukiko mukote ko tuteze kureba ubwo no mutahine neiba weye no munyabuzare we amateka tigaru kureba buzare tigaru kureba ngo neiba wawe umushango no wakozere nugukwata kandi ushanga no bujuruzi indi duburuho ubu kwasa kuteka umushango yet mukabire no muri reconciling ahubwo ko kurebana na constitution yihangana ine emphasizing ashinga na encouraging abantu okumediating okureconciling okugarakana kugira ngo a stage yone yumashikaho mutakagira umukote mubanze inshonga zanyu mureke mwanda gukora ki mwenda kuzumara aho mutagire mutagire kuzo umukote abo kuba ibyahandikirwe nibigira ngo bine ababugarakanisa abantu bino mugisha kugira ngo wije abantu kabagarakanisa ukabateka ombuteka nobo ino mugisha kanone yitwa umwana warahanga mwene kugira ngo n'ikirungi abantu okubagarakanisa batagire kweshukana kahi batagire kweshukana umukoti aho kwani kibana kiza kubateganisa munonga okay aho henyini tutsemiriye kwantungura umurungiro riyo notorora bayino mugisa abarugarukanisa abantu kandi bajya kwetu abana ba ruhanga iwa cyaro cyaho kozira umurimo kurogarukanisa abantu inganani zikasobora kubanizwaho omuka henyini yaho nambere urukuruga yunga nyine kokozira hoki kandi ebe byona nibijya kuba betu yambo kurole misango muhangere Uganda yasobora kuba nekendera habo TV West mbayinda kasanga klake nabanyine kanso Eliakim wewe kwiza sebo kandi nugundo garuke